salaga la hi khungjon kanala ji question ba ye mai kushme itu mai ada pau king kho khungshuna da 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 ya rin kan han hila khungshwa ne guys ni se sala mai sai kywa he government ne itu mai program universal ari covid vaccination campaign kasata ni haran just government number ada mo kham kasal launch kasani ne he itu na safe side haran government launch kasani itu na trials 좀 살아가 이제 뭐 페이스 때문에 지 살아가 오케이 이 파이 좀 많이 나랑 사네 아리 좀나 ethical human ethics within the society 사단 하나냐 이제 나 just government company 나 아이 파이네 그 사람이네 이제 말로 human rights 방안이 있는데 human rights 빙을라 양서를 ethical communities가 좀나 너무 바사이 사람真的 safe side 也很差呢。可你把他们发的，还一种的 studies 啥一天啊，个怕不中的耶，因为他 studies 一晚那个，他的韩国的，跟他的 vaccine 的怕有几个嘞，一种的 vaccine 的，一种的拍啥嘞 antibodies 上的，伊个在中国看起来，一种的拍啥的 antibodies 说的。而个说起来，个咱们这个说起来，那个吧，他大概有个普通的，没有人的，已经起码开的。一种而有一个新的咖啡，那提出来这个一种啥的，个咱比较看见的，不是这种个，卫生巾呐，个咖啡，外面的一种啥的 antibodies 去追啥的，一种 antibodies immune system 呢，帮咱们这个一种比较看，个咱这是。没让这样的一种啥为西巴有追你开他们，这你让这才让一种领装人，一种的 example， 一种的awal ya tu才让or awal ini sana jikum mengutumra jauh比如哪里很shirai or terry个 chicken pox， itu outbreak itu kan deh， kalau yang malu， pas ada mana ni， kiwa hihi measles virus 可能没可能为嘛没定么呢？嘞，就讲伊 vaccine 没效呢 ，vaccine 能做哪个嘞？伊 provide vaccine 为what 个啥？而且为同为 covid vaccine 为么样比行个？伊同为 vaccine 刚开呀伊 covid 那 infection 的就讲是掉没？掉没？就没嘞，就没掉没。可你把呢，来查了啦，个家庭好办呢。hospital 里一种呢，二月 covid 那个嘞，一种 first 阿家不会的，哎，可个咱们那个 symptoms 么来那个个是，可那就不会把一种当不同的来了，这个已经起码那个，一种为 symptomatic 是啥了 mild cases moderate severe 的嘞。一种呢，那还是可以 ventilator 那个脏 ，ICU 那个脏，伊 COVID vaccination 噶还有个，不啥都没怎么理解。伊那 profound studies 嘞，一种为 medical colleges CMC Vellore 等等啥，一种为countries state 在那immunize 它的 large scale immunization campaign 啥个子开，伊套为 studies 中很嘞，伊把伊话而且都蛮好嘞。他查了来就是他的 clever 嘞，那就是了 WhatsApp 忙哎呢，没等哎了，他还个吧，他个他来的 one step， 我啷个，没是上哎了 one step further 去了个，他咱们讲他这样飞，咱们飞这样的，就是 check 上面了，飞他啥个 OK，discuss 上面了 ，OK， 他个那就是那一会来听可没，那就是 research， 你他没的拍到你是啥个 please research 啥还给你了个。그 밤이로 scientific research itu malah internet age ni, kamu research, ya, ada vaksin itu sahaja studies tapi nak Google ni kamu sama ada dah, ya, jadi ada ini vaksin kap kai, ini kapai ini ada vaksin kapai lagi, ya kan lang kapai ni macam mana, ada itu na COVID vaccination campaign tu, hak for kita kan, ini ada kapai lagi, aku mengelang ni efektif apa kalau kamu kena sekarang ni, itu studies lagi. 이 dose 크니고예 그래 그러 알아 이통이 그다 gap 바히 after
for 84 days ke ji 3 months ya studies bina ka thake ji ka effective ka sa most effective after 2 weeks after the second dose ji je nei thuna ai da ka tan bar dang hai ba ka knor da ma rain sa kan ni na dose ka ka ko khini ka ko la tam ji yang la ka nei dose kan ka ba ka no rang ha mai ko ji he ha mai je na ka tha wa lo ne ra ka ko sa ngai je vaccine ka la ka za ko risk ka za jin da ji ya ya je na aru ina thang ham khai thang la vaccine ka khai pe ni ge ventilator is in ki ICU zang ji chance si dio ka re ji ne ko la ka chi ka sa ko ke vaccine ka khai pe ni vaccine ka khai je ge ina aru ham le completely vaccinated ki ko dose khani ko ya he completely vaccinated e ka ba the chances of going into ICU or the chances of putting in an incubation ya ventilation thanks to the chances still up in actually COVID he ventilator we sai le je ka ba ring sho ki sa ke thang le ho je na itin na sa la na ma zai mai ji 100% hang ni le ke sa la ha bai ka ni za da ka yu ga no we already pasa no shi bai ni na ke den sai sai ka ba ni ha bai ka ni le divine vaccine ta da ni ga mo jo na ni divine na le na ni ba sho ni a je ni ra hai issue we chief medical officer sir dr kapani ala ka bai re ala fully vaccinated ne maybe tina fully vaccinated ne fully vaccinated ne je na bai ba mi le in ko mo ta mo le sa kai ne